vi da ste u ovom konkretnom slučaju 23. juna 1944. izdali naređenje za 5 vaših korpusa da pristupe na teritoriji Šumadije uništenju partizana i simpatizera, to jest nenaoružanih pristalica partizana. Uništenje naređenje, tako? Sad molim? Ja nisam kazao ubijanje, borba, postupak vojnički, svi su vojnici, treba da razumeju kakav je postupak prema svome stanovništvu, prema zarobljenima, to oni moraju da sami znaju. Radilo se o tome da četnici, kao posljednji ostatak oružanih snaga starog trulog buržarskog poretka, ne misle ni u kom slučaju da vode borbu protiv okupatora, već da pod svaku cijenu i pod okupacijom sačuvaju taj stari društveni buržarski poredak. Od naroda koji je počeo da uporedu s borbom protiv okupatora gradi i svoju sopstvenu vlast. Zašto smo mi tako uporno i strpljivo nastojali da dođe do sporazuma za zajedničku borbu protiv okupatora sa četnicima? Zašto kod nas u to vrijeme postojale iluzije o tome da će oni na koncu pristati na takvu saradnju? Našao sam se dalje pred konkurentskom organizacijom koju sprovodi komunistička partija, koja teži direktno svojim ciljem. Našao sam se na smernicama težnje sopstvene vlade koja želi moje učešće u završnom periodu rata sa osiguranom pozadinom od kaosa u zemlji. Okružen sa svima mogućim obaveštajnim službama, inteligensa, gestapoa i svima mogućim obaveštajnim službama sveta. Ostao sam ipak na samovojnu. Ubeđen da narod treba da da svoju reč na kraju. Ubeđen sam bio da sam na pravom putu i pozivao novinare celog sveta. Tražio im misije Crvene armije. Sudbina je bila nemilosrdna prema meni. Kad me bacili u ovakav vihor, najteži moguć koji može jednoga čoveka snaći. Sudbina je bila nemilosrdna do kraja. Mnogo sam hteo, mnogo sam započeo. Ali vihor svetski odneo je mene i moj rad. Molim sud da moje izlaganje uzme u pravilnu ocenu. Bila sam mlada 22. godinu života. Bila sam u Jeličkom odredu od 1941. I završila sam iz Zelengore kad smo išli 1945. Cijelo vrijeme bila sam učetnik. Bila sam pod imenom Ercov. Malo me neko zna, kao Jelenu. Samo me zapamtilo Dragačevo, zato što su 3 žene radi mene ubili Nemci i zapali 3 sela. Zato me Dragačevo zapamtilo ime. Inače sam bila Ercov u vojsku. No sam htjela ovdje da dodam da je cela Srbija, svako dete, svaka starica, starac, mladi i vojnik i konji, svi su čuvali Dražu. Svi su bili na stranu Dražin. Nemoj da ta omladina misli da je komunizam bio u Srbiji. Nije tačno. Ono malo što je bilo, oni su otišli sa zvanim Titom. Jer srpski narod nije komunistički, samo što mora.